meriya, kadastr, sot, prokuratura, төрттердің ортасындағы коррупциялық үні бойынша болады. Спрут, итальянский спрут десем болады да. Мен Микола Клачедан рол ойнап отырмын. Қысқасы, Айдаркен Бейас тарапынан топтам шығарылған Балтаеваның атына. Казанцевға келгенімізде мынау процедураны атқарғыла деп, анан келесіңер деді. Біз РЭС, СЕС, Гипразем, өкімі, архитектура бүт процесті атқарып жүрсек, Айдаркен екінші тоқтамды шығарып, ал тоқтам келіп, Қазақстандан экстренный қатудан өтіп, қызыл кітап алып отады. Біз келсек, бұл уже қатудан өтіп қалды бұл жерде отады. Андан кейін біз малыматты алғанымыздан кейін екінші тоқтамды біз сотқа беріп, сот арқылы жоққа шығарып отамыз. Шешім күшінде. Енді бірінші тоқтамды біз кадастрға келіп, қатудан өткөріп бергіле десек, жоқ, іш сотта тұрады дейді. Қайсы іш сотта тұрады? Сотта ешқандай іш жоқ. Шешім жоққа шыққан. Шешім жоққа. Ал прокуратура Қачығұлов маған жауап беріп отыр. Ішіңіз сотта тұрады екен деп. Қачығұлов қайсы шешімді айтып отырсыз? Сіз қайсы шешімді айтып отырсыз? Сотта ешқандай іш жоқ. Сіз іштеп етіңіз деланы. Тура ма? Сотта ешқандай іш жоқ. Бұл шешім бірінші, екінші тоқтам жоққа шыққан. Шешім күшінде танылған емес. Бірінші тоқтам бойынша сотта тұрады. Оның бұға ешқандай тиешесі жоқ. Кадастр ошоны умышленник каттоодон өткөрбөй атат. Азыр келсек баягы Асакал бере уксаңыз, мына Качыгулов сизге жооп берди деп атпайсызбы? Сотто иш жок болсо дагы иш сотто каралып атат деп. Мына азыр бөлүм башчы, прокуратуранын бөлүм башчысы Салимбек Сейдакматов, сиз арыз жазып бериңиз, биз муну өзүбүз текшерип арызым турат менин, арызым турат. Эми азыр ушул күндө биринчи токтом күчүндө Birinci toplam küçündü. Emni üçün birinci toplamdı kadastır katodan ötkürmeydi. Anı bana düşünüktü, siz уксаңыз bu yakta. Oğup tursanız, siz arız yazgansınız bizge. Çoğuluktun advetine makul emesin dep. Anam bizge yazganda ikinci ret kayra yazdınız. Sotton utup aldım men ikinci toplam boyunca dep. İkinci toplamdı sotton jaraksız dep taptırdınız administrativdик sottон. Анан ошо экинчи токтомду жараксыз болуп калган токтомду кабыл алган адамдарга карата юридикалык баа бергиле, бул жагы ачык калды дегенден биз ал боюнча Абай Молдопатович областтык прокуратурадан жюриге каттап тергөөгө сотко чейинки өндүрүштү жүргүзүү үчүн Кадамжай райондук прокуратурасына жөнөткөнбүз. Ал боюнча роодуда материал бар азыр. Кимдин үстүнөн? Айдаркен шаарынын мэриясынын ошо токтомду кабыл алган кызматкерлер. Эми азыр эмне үчүн кадастр биздин биринчи токтомду каттоодон өткөрбөйт? Мен дейт, калтак жеп каласыз дейт. Абутов деген. Аны Кадамжайда госрегистрден тактаңыз, эмнеге каттабай жаткан? Мэриянын үстүнөн биз уже жюриге каттап материалды жөнөттүк. Эми экинчи маселе боюнча мынау азыр сөз болуп өттү. Ош баткен мергенчилик колго. Бул боюнча да ошол. Манагы эки токтом чыккан бул жерде дагычы. Баягы тараптардын экинчи токтом дагы жокко чыккан. Чечим күчүндө жогорку сотко чейин эки жолу барып келди. Эми ошол биринчи токтом боюнча дагы эле айыл өкмөтү каттоодон өткөрбөйт, кадастр каттоодон өткөрбөйт. Ушинтип бара асырып турат да асманда. Аксакал азыр кадастрга сөз береличи. Кубаныч Кыламыч келиңиз, жооп бериңизчи. Эмне себептен андай болот? Бул биринчи вопрос боюнча менде маалыматым жок экен. Азыр мен тапканчы. Билесиң, маалыматың бар. Маалыматы. Сен билесиңби, Абутов мени калтак жеп каласыз деп чокулан болгон. Кандай билесиң? Эми ошол боюнча мен азыр бирде сотторду дагы. Неме? Ошол экинчи токтом боюнча, биринчи токтом боюнча. Урматтуу Алдашев, жогорку соттун төрагасы. Сиз эч кандай себепсиз биринчи токтом боюнча мөөнөтүн карыбына келтирип бергенсиз. Угуп анықтаманын мөөнөтү 10 күн анықтаманын. Шешимдин мөөнөтү апелляция 1 ай. Кассациянын мөөнөтү 3 ай. Сиз 1,5 жыл өтүп кеткен неме мөөнөттү карыбына келтирип койдуңуз. Кандай себеп менен? Эч кандай немеси жок. Бул ушул. Мына экинчи мына. Мен азыр неме кылдым? Биринчи, экинчи маселе мергенчилик коому. Болду. Түшүнүктүү болду. Эми мынау неме боюнча мен мына Кадамжай шаарында турамын. Кадамжай шаарында
Buna eski kombinatın garajı var. Garajı var. Garajın canında bizge o şaka bir yaka bir 300 jakın uyga ötük tar yol var. Uşul tar yol boyunca bir mesele. Uşul garaj prezidentimiz aytkan bardık memleketlik mülkler ötöktü. Bulardır kantip buna deputat Atajanov'un egesinin namında, ecesinin namında Türk balı. Uşul garaj. Hem o şehirde bana bir sulanış yerin arasından altından sulan adam yeni cümle düştü. Uşul yolda o 2 metrelik yolda daha 2 metre kengaytip versengizler degan sulanış var. Yani uşul ana masali mektebin atılağı aylana çöylösü basa turgan bolsang bunağı takası yok. Basalmaydı da, eşekte basalmaydı. O şehirde bir 200 metre yol var. O şurada mugallimler ötüyor, okuçular ötüyor. O şunu asfalt kılıp vermeyi mi? O prema şu merdi demesi. Demesi. Milliyette. O şuraları kulasalımızda. Yani üçüncü mesele, bundan da Mamiyet Oğa degen ayarlı oturar. Bunu da o administratif sot 20 sotlik yerini nizamlaştırıp belgiledi kadastrga milletlendirgen. Kadastr bezine eşitmeyin. Oturuşat, buna hayır hükümet kılat, kadastr kılat, anandaydı. Bundan taraf koyumuzlar. 20 sotlik yeri 3 sotlikte koşunuzda kımırıp algan. Uşol. Çürüktü asaka. Yani buna boyunca men buna korku organı boyunca işleyeyim da koğumluk işlerim. Buna Batken olmasına sotluk medisinalık ekspertizadan başka hiç kaysi ekspertiza yok. Uşunu kim kızıqat şuğa? Oşqa jönatsa bana, oştun özünün nemesi birinci кезекте kılat eken, Batkendeki tura öğret eken, men bir iş boyunca 1,5 yıl küttüm. Kol жазma ekspertiza çıkpaydı. Uxtavataq, orup kalgan, öz önlük ötközet eken, biziki kala öğret eken Batkendeki. Oşa men aytdım tergöççülüğüm, ne kılutası var? Siz desek, biz açsağını balaga kalabız deydi. İşte aytaydı deydi. Şunu men aytıp koyayım, şu ekspertiza boyunca. Sotluk medisinalık ekspertizadan başka bir de ekspertiza yok. Avtotek yok, kol жазma yok, hiç teke yok. Çürüktü asaka. Kıvanç Kılamış.